Ozaga ekipe ya APR Football Club na ekipe ya Police mu mukino ku munsi w'ejo kuri stade Jean Kigali Nyamirambo watanye amasaha y'umugoroba ku isaha y'isa 12 biza kurangira ama ekipe abarizwa muri derby yiswe umutekano anganyije igitego kimwe kuri kimwe. Ni ibitego byose byaboretse ku mupira y'imiterekano, haba igitego cya mbere cyatsinzwe na Ishimwe Christian umusore wa APR Football Club wakinnye mu kurana rw'ibumoso, umusore baguze bamukora muri ekipe ya AS Kigali yaje gutsinda igitego hakiri kare cyane ku munota wa gatandatu. Igitego cya APR nyine kuri kufrateriye kure umuzamu Gahungu w'ikipe ya Police ntiyabasha gukurikira umupira ujya mu nshundura. Hanyuma yitwa Twizerimana Onesme yaje kwishyurira ikipe ya Police iki gitego kuri penalty ku makosa rero yarakorewe kapiteni Nshuti Dominique Savio. Hanyuma Onesme yishyura iki gitego biba kimwe kuri kimwe, birumvikana amanota 3 nyine barayagabana. Hanyuma hatukirano mu Rwanda muri ekipe ya AS Kigali ni ikipe abantu barabizi neza cyane kamaze gusezererwa na ekipe ya Al Nassr mu mikino ya CAF Confederations Cup. Umukino aberaga rero hari ya Bengazi muri Libya. Iyi kipe kabare yagombaga guhaguruka mu masaha y'isa 11 z'umugoroba yahaguruka hari ya Bengazi. Hanyuma rero baza kugira ikibazo cy'indege, babwira ko bahaguruka saa 3 nabwo zigeze, bababwira yuko indege yagize ikibazo cya benzene. Hanyuma indege yaje kubageraho ku isaha rero bategerejwe inaha ku munsi w'ejo mu masaha y'igitondo, ubwo nyine natagira igihinduka. Hanyuma adukomeza n'aya amakuru, reka tuhite tujya kuri iyo kipe n'ubundi igihugu bategije imyaka 23 ikaba iri kwitegura umukino ifitanye na Mali. Bakomeje gukora imyitozo rero, bari bategereje n'abandi bakinnyi bakiri mu club yabo nko mu ekipe ya APR Football Club, abitwa Banege na Clement, abitwa Bayishimwe Jean Pierre, abose barategereje kugira ngo bajye gutegura uyu mukino ikipe y'igihugu zabikina na Mali batangije imyaka 23. Umukino bazabera hano i Huye, bizaba ari muri weekend ku itariki 22, ariko bandi bo bamaze kugera i Huye bakomeje no kwakorera imyitozo igiye itandukanye. Hanyuma reka twite tuva hano mu Rwanda twerekeza hanze y'u Rwanda. Nta kinero cyari kiro kivugwa mu ijoro ryakeye, akaba ari Ballon d'Or, no kuvuga ngo n'umukinnyi wahize abandi bose ku isi. Yarategerejwe rero cyane, abantu rwose bamukekaga ari benshi cyane kwera ibigwi n'ibyo yakoze mu mwaka ushize w'imikino. Ni Karim Mustafa Benzema rero n'umufaransa ariko ukomoka muri Algeria yaje guhabwa iyi Ballon d'Or. Rero akaba ari umufaransa wa gatanu yihawe, wa mbere wayihaye twa Raymond Kopa, hanyuma witwa Jean Pierre Papin arayihabwa muri 91, ariko ubwo mbere yaho Platini yari yitwaye muri 83, Zidane yari yitwaye muri 98. Hanyuma rero Benzema yabaye umufaransa wa gatanu utwaye Ballon d'Or. Akaba rero rutayizamu ikipe ya Real Madrid nyine, birumvikana byari mu birori byaberagaho bita Théâtre du Châtelet hariya i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa. Hanyuma Courtois mugenzi we yaje guhabwa igihembo cy'umuzamu witwaye neza. Hanyuma ikipe yabaye uyu mwaka ni ikipe ya Manchester City, birumvikana ni n'ibihembo rero byagaragayemo abakinnyi bikomerezwa. Zidane niwe waje guha iki gihembo uyu muvandimwe Benzema n'abandi bastari benshi cyane bya Ballon d'Or. Turaza kubigarukaho tugenda turebera hamwe n'abandi uko bagiye bakurikirana. Sadio Mane yabaye umunyafrika wa kabiri uje kuri podium nyuma y'imyaka 27 uko byarukaga ku bwa Weya muri 95. yibaza uburyo Kedamureza ku bayobozi ko atamukunda atamukinisha. Kedi turajya kure Mabure agira gute Mabure ndaje mugere uzigiro cyabaye warenganye. Kedi yageze ahantu no muri camp Ramos Kedi yageze ahantu muri camp ya APR abwira abakinnyi akabwira ati umutoza n'umuswa ntashoboye yari umwana w'umudemokrate gazunguye niyo mpamvu nkunda abakinnyi Toto wanyami byose meze nka muntu atungu ntabwo sumutoza simwemera. Abanyamakuru nabazaga muhereke bakiri umwana kumbe Adiri buriya ntamutoza uyu mutoza buriya nabatanyine kuki atanyine yawe ndi tayari namenye ko buriya Adiri mu gikoni cya APR ruguriri mu bazamu n'abandi batandukanye bafitemo abantu biwa bazamu. Abakinnyi baravuga gute runaka, umwe mu bakinnyi waragenda namwe atikedi yavuze ko atakukunda atakwemera byose, kandi warangiza ngo wazanye abasesenguzi ngo ba video ngo wazanye iki bimaze iki. Kuva icyo gihe we na Kedi burya Hitimana kumushyiramo byaramaguraburizo byarukuru ko bigera bya bintu byo kujuva. Uzi ikintu cyabaye Kedi bukeye sinzi uko byaje kugenda, arongera asaba kuba yatizwa aragenda, ariko ngo agende biranga nanone yari amasezerano kubera ko abayobozi ba IPR bamwikundiraga kubera ubushobozi yari afite. Kedi n'umukinnyi ukomeye, umukinnyi w'umuhanga, turetse ibintu byo guca hirya. Urabyibuka ko umuntu bita Eto yahamagaye Kedi, ibi ni ukuri kuko ndabizi ko Kedi baranamubwiye ngo bimwe mu bintu wazize
ngo nuko ngo abanyamakuru ngo baha amakuru si Kedi uduha amakuru ntabwo ari Kedi n'ibindi kuvuga ni ukuri n'ibyabereye mu nama byo kuba Rage yararize Rage yararize mu nama azana ikimyira sinari ndi muri iyo nama ariko nshobora kuba mfite audio ibyo bantu babimenye Rage yararize azana ibimyira biraza bizwa n'igize turabigeraho n'inyamugenge manere ndakubwiye ngo ni ibintu birebire abantu bashaka turi kubakinnyi bagiye bava hanyuma kuri nangeza kuri Kedi Eto yahamagaye umuntu bita Kedi kuno ukuri kwambaye gusa aramubwira ngo Kedi abantu bagiye kukwirukanisha muri apere n'abantu bakurikira ni Byiringiro Rage ni Mugunga Yves ni Manishimwe Dabere kubera ko nibo bakuregeye ubuyobozi bwa APR ngo uri umusinzi kumbe Kedi buriya nawe ikintu yazize Kedi asinya muri APR kontra ya mbere n'iya kabiri nta n'igiceri cya 5 yigeze nta n'igiceri habe n'igikoroto ni uwo ngo utayatanze rero inkurikizi ingaruka iba mbi cyane habe n'igikoroto bayobozi ba APR nababwiye ubushize ndababwira ngo hagati yanyu n'umuhuza wanyu n'abakene harimo ikibazo gikomeye utagize icyo atanga uwo nguwo abiciye Kedi yarabinyibwiriye n'akanwa ke Kedi nta n'igiceri cya 5 atanze miliyoni 16 yahawe za nyuma kuri kontra nta n'atanu yigeze atanga na kontra ya mbere habe n'igiceri cya 5 buriya kimwe mu bintu Kedi yazize ko atatanze injawuro Kedi agenda gutyo mu maherere ngo ni umusinzi brabra agenda gutyo Adira akagwa mu mutego wa muntu wamuzanye akamubwira ngo uyu mwirukane ibi Sabimana Aimable yagiye Sajio Kamana roho Sefu yagiye akoze amakosa yanze gutanga ripoti Sefu yagiye akoze amakosa y'imyitozo Sabimana Aimable yazize iki kuri guhari abantu batari bazi Sabimana Aimable Ramos aza muri APR ejo bundi agarutse yazanywe na Afande Mbaraka niwe wamwizaniye niwe wamwiguriye ava mu Buhinde ava muri APR muri polisi Kazungu arabyibuka ko hano kuri mikoro umuyobozi mwamuvuzeho ndababwira ni umuntu yari yirukanwe Kazungu ati oya umuyobozi wa APR ati anta ibyo uri kuvuga sibyo ndabyibuka na message yarayinyoherereje chairman rwose Tere Yambo Afande Mbaraka aranyoreza ati anta ibyo uramuvuga sibyo ahubwo umutoza bita hari ingingo ntiyakundaga Aimable ariko Aimable ni umukinnyi ukomeye Aimable ubwe ari mu rugo muri polisi yamaze kumusezerera na Mico nari imbizo no polisi polisi mandi hafi yayo Aimable polisi yari yamusezereye na Mico Aimable amena message y'umuyobozi wa APR chairman imubwira ngo ntuzagira usinya utuze tuzakugarura mu rugo Sieto bantu batabyibeshyaho aya ni amakuru nkura kwa Aimable Sabimana kanangire mene Mico kwanga amazina